uNkulunkulu unike inkazimulo yakhe ku-Israyeli wayese eyisusa eletha u-Israyeli nabantu bonke eMpumalanga uNkulunkulu sebaholele bonke kuKhanyeni kuze babumbane futhi behlangane nokukhanya bengasadingi ukufuna ukukhanya kuzovumela bonke abafunayo babone ukukhanya futhi nenkazimulo abanayo wa-Israyeli babone sedlange fuwele mhlophe phakathi kwabantu babona amava mhlophe babona izigxeke zezithelo babona uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli babona inkosi yamaJuda uMesiya olangazelwayo nokuvela okuphelele kwakhe eshushiswa amakhosi eminyakeni uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi womhlaba enze imisebenzi emikhulu eveza yonke inkazimulo yakhe kumuntu ezinsukwini zokugcina uNkulunkulu uzaveza ubuso bakhe okuphelele benkazimulo kulabo ababemlindele iminyaka eminingi kulabo ababelangazela ukuthi eze ngefuwele mhlophe ku-Israyeli obekade elangazelela ukuthi avele futhi kuso sonke isintu esishushisa uNkulunkulu kuze bonke bazi ukuthi uNkulunkulu kade ayithatha inkazimulo